Kani gede ko All India Radio Shillong ko khubor ban pule do Richmond Kharlukhi kimat bakong san jong ko khubor mentag step ka Parliamentary Standing Committee ka bayakran halor ka jingterwa ban wanra jingkala ha ka 6th schedule ka kermen ban ay ka kaipot kat ha ubnai leber ha Assam arngut ki MLA na kasang BJP kle orung ha ka kunhun menteri bayalam do Sarbanan Sonowal bad ha ka jingila kai Khelo India Youth Games ka balai ka Maharashtra kadang wan ha ka kerdan banengkong ka khubor ka bapnia ka Parliamentary Standing Committee bakli adud khot ka Raja Sabha Anand Sharma ka bapenlong jingeta hilor ka jingterwa banwara jingkala ha ka 6th schedule jong ka riti sen syarri kan ay ka kaipot kat ha ubnai leber ha bakran ki nong tho khubor ha Shillong hadin balai kendo iki babon ki seng hnen kesngi u Anand Sharma ulong makne ka committee ka dan jingkermen ban yo ai no ka kaipot kat ha ubnai leber u Anand Sharma uletho bulayo menekran bakinong mikmat jangki seng jangki trai muluk bat ki Autonomous District Council syapang ki jing sngau jangki halor ka jing terwa banwara jingkala ha ka 6th schedule layekran halor ka jing penbo ni kinong mikmat aki District Council ka jing ailat aki kenthai benlong kinong mikmat bat syapang ki kenhuan unrepresented tribes ha ki District Council ha Assam ka kenhun menteri ka jela baklet usar banan Sonowal kalayo jing penyar nin kesngi ha ka bala penrung ya arngut ki menteri bathmai kini ki arngut ki dei ki MLA na keseng BJP bakenthop yau Sanjoy Kishan bad ujogan Mohan kini ki labam smai nin kesngi kum ki menteri khna ki ban khmi yala ki jong ki tenat ban saben shat haki ulat ke jela u Professor Jagdish Mukhi ulapan smai kini Haraj Bhavan ha kanong ba Guwahati la aban kedau hang ni ba kaladan ke jing thali ha ka kenhun menteri usar banan Sonowal hadin ba arngut ki menteri bakenthop yo Tapan Kumar Gogoi bad upalap Lochandas kila syadjiet kum ki MP Shaka Lok Sabha ha kawai pat kalyang u president ka BJP Assam u Ranjit Kumar Das undang beteng ban bat ya kena kakam sashi samoy ka jingrakhe ka National Voters Day ka bashipho ha Sora Civil Subdivision kan long ha ka arp santarik menta ubnai ha Sora Government College kum shibanta jong ni ka jingrakhe ka Office u Subdivisional Officer Election Sora Civil Subdivision kan penlong ya ka jingmare marathon balatip kum ka Run for Democracy na ka benta ki kenthai bat kishin rang bat an penlong ru ya ka jing ko phawar ha Sora Government College na gabenta ban penrung kerteng bat banyo ikijing tip ki bakham banya la ban led syakatnat election hak office u subdivisional officer election hasora halaneshwa ka arpulai terik menta ubnai hakipor long trei u menteri khna ka sarkar pedeng jong ketenat korbari u Nityanand Rai ulong baka National Disaster Response Force NDRF kadai banetre lang bat ki State Disaster Response Force SDRF jong gijela baper bat ban lum jing tip ya ki tiar bala ban penankam ha ka ba jing yarap hajan ki jaka bala ban khe ki jing julor habakran na kalengkho sngi seng ka bakhat san jong ke NDRF ha New Delhi nin ka sngi u Nityanand Rai ulong ba ke NDRF kalatre ya ka kam ka badai banero haki khindiat snam ki balaled ban plat em ki brio ulong banado balaseng ya ke NDRF ha ka snam arajar nrio kalala ban plat em ya palat silak ngot ki brio bat ulong ba ka sarkar ka don ya ka jingshania bapura ha ka NDRF kaniko khubor ka wanchapi na ka All India Radio Shillong ha ka jingila kai Khelo India Youth Games kabalai kabalong ha Guwahati ka Karnataka kalale abha ha ka jingi kop jingi ha ka jingyo takmapat kat hadu balayo ka kubor nin kesngi ka Maharashtra kawan ha ka kerdan benengkong bat kalayo kur saub kundai teli kita kemaksiar ka Haryana kadan ha ka kerdan baar bat kalayo saub hau teli kita kemaksiar ka Delhi kadan ha ka kerdan balai bat kayo arpuh nyau teli kita kemaksiar unong jingi na Karnataka u Srihari Natraj ulale abha bat paunam bat ulayo ekata kemaksiar kabakhat saw ha ka Khelo India Youth Games u Srihari Natraj menta ulayo benrung syaka Tokyo Olympic u menteri khna ka sarkar pedeng hak office u menteri rang ba adu khari u Dr Jitendra Singh nen kesngi
Ulong baka jamu bat Kashmir kalayoi ke lenti ke bethamai hadin ke jingweng no ya ke artikel balai spa nyopau bat ya ke jingkala ke jamu bat Kashmir an senang yo isyo hakis nambanwan. Kum Shibanta jong ke Special Public Outreach Program jong ke Sorkar Pedang ban ai jing tip sepang ki matre kam jong ka naga benta ke jingroi ke jamu bat Kashmir. Uni Menteri Khanna ula let jingo ya ke jamu henin ke sngi bat ula play ya ki babon ki project kampenroi. Habakrana ke jingelang ha Convention Center u Dr. Jitendra Singh ulaong ba anwanra jingkala ha jamu bat Kashmir katkum kene ke juk ke bamenta bat anwanra jing shania ha kibriu. Shosho ulaong ba kini project kampenroi bala play kidai ki balapan saakut la slamba. Kum Shibanta jong kene ke program jong ke Sorkar Pedang khandai ngut ki Menteri Sorkar Pedang kene jingo ya ki blok baper ha Jammu Division naduk menta ke sngi. Haka Union Territory Jammu bat Kashmir u nong aiktian ke sarkar u Rohit Kansal ulong baya ke jing shakri prepaid agi mobile phone la pentre kambiang henin kesngi balik jing shakri 2G lawan ra biang haki artli ki district hadian balapan sange ha u nailar kasnem balalet la ban kedau hang ne baya ke jing shakri mobile phone lakhang ha Jammu bat Kashmir barok kawai ha kasanterik u nailar bat ekajing syakri internet om shimlala ban penan kam ki mobile phone hadian bala weng no ekajing terekam ka artikel lais pa anyopho ha Jammu bat Kashmir bat hadian bala phia ya ka ha ki artli ki Union Territory. Menteri Ketenat Commerce bat Industries ke Sorkar Pedang Piyush Goyal unyalam ke kenhun na India syaka jingelang World Economic Forum kabasan po ha Davos kaban sedang nadu la syai kesni. Piyush Goyal unishim benta hakane ke jingelang rengkat bad Menteri Khanna ke Sorkar Pedang Mansukh Mandavia bad Menteri Rangba Kajala Karnataka bad Madhya Pradesh. Piyush Goyal unya kendu uru ya ki menteri negeri Australia, South Africa, Russia, Saudi Arabia, Switzerland, Korea bad Singapore. Ka World Economic Forum kade ke jinge kendu jukinong yalam bahakli jong kepertai banyak kerani kimat bedai bat kepertai bat ki kam karkhana man la kasnem. Menteri Korbari ke Sorkar Pedang ubadairu Presiden keseng BJP Amit Shah ula keno ba keseng Kongres kalapya ekari hak kerteng jong kanyam. Ulong ba ke Kongres katieng yo kado iki vote bat kumta ulong ba ke persya ek Citizenship Amendment Act. Habakrana ke jingelang bahe henin ke janmiet ha Hubli ha Kajala Karnataka Amit Shah ulakop ya unong ilam kaseng Kongres Rahul Gandhi baun pensisha ba ke Citizenship Amendment Act kan shimno ekahok long nong shong shnong na kinong India ke badeki Muslim. Badu Amit Shah ulai jingmut ya Rahul Gandhi bu udai banda pule bha ya ke Citizenship Amendment Act. Ka Nagaland kalapan krea bani open long ya ke North East Dr. T.Au Trophy Arajar Arpau naduk lasyai kesngi ha ka Indira Gandhi Stadium ha ka Nongba Kohima. Baro alang prateli kikenhuan na kathan stay lam mingi kini kun banyo okne ekanam la ado. Liaison Officer na kabenta kini kejing kun na katanat Youth Resource and Sports Kajala Nagaland William Koso. Uleto baki jingpen kre kelaya chaprang bat kitanat baper kelayo ban kmi ya kikam baper bala bensyat haki. Ya ke Indira Gandhi Stadium la penthamai bat labo ikijing penthaba floodlight bat kiwe gijing dan kam kat kum ki kendon bat jing batha ke All India Football Association. Kani ke stadium kalalong menta ban penlong ya kijing ekon ki bahe jongkari. Ka kenhuan bala ado kani kejing ekon kan yo shpaulak tengka ka trophy bat ki certificate ka bawan baar kan yo hanriulak tengka ka trophy bat ki certificate ka bawan balai kan yo arlak tengka bat ka bawan basau kan yo shilak tengka. Bat katto ko kubor kalakut akan ke step ke balawan Shapi nag All India Radio Shillong. Hakapor prabajing ini so baga Delhi Station nag benta ke kubor hakaktin Hindi kaban bot ak kubor hakaktin pareng hakapor prakat san minute. Ngipin kan mau piki nong ngap bah hakapor prashteng nak ke station pinyo ak kubor nak tan stilam mingi hakaktin pareng. Sngob haban ap menta ki kubor na Delhi kapor menta kal agenda partan praduna san minute.